Wat is jou naam en van? Verwysstappe. En wat se nommer speel jy? 10. En wie is jou gunsteling speler? Jan Serfontein. Hoekom? Want hy het baie guts. En jou gunsteling span? Krummetart. Hoekom? Want hulle speel vry. Wat is jou naam? Felix. En jou van? Olivier. En wat se nommer speel jy? Nommer 14. En wie is jou gunsteling rugby speler? Wie is jou gunsteling rugby speler? Jy's van die Wesduis. Hoekom? Okay. Hoekom is hy jou gunsteling? Want hy skop goed. Okay, en wie is jou gunsteling rugby span? Liefs. Hoekom? Want hulle wen elke wedstryd. Okay. Wat is jou naam? Ruben. En jou van? Van Tonda. En wat se nommer speel jy? 2. Wie is jou gunsteling rugby speler? Eerste van der Wesduis. Hoekom? Want hy het goed rugby gespeel. Okay. Jou gunsteling rugby span? Die Springbokke. Wat is jou naam? Altes. En jou van? Van Wyk. En wat se nommer speel jy? Nommer 14. En wie is jou gunsteling rugby speler? Burger. En hoekom? Want hy wen altyd. En wat is jou gunsteling span? Stommers. Wat is jou naam? Nou Keizer, Albertijn. En wat se nommer speel jy? 7. En wie is jou gunsteling rugby speler? Hier is van de Westhuizen. Hoekom? Want hij heeft goed rugby gespeeld. En wie is jou gunsteling span? Die blauwe. Wat is jou naam? Magiel van Tonder. En wat se nommer speel jy? Nummer 3. En wie is jou gunsteling speler? Jaco Crew. Hoekom? Want hij speelt baie goed rugby. Wie is jou gunsteling span? Die Lions. Hoekom? En hulle wen baie. Wat is jou naam? Wen nie man. En wat se nommer speel jy? 13. En wie is jou gunsteling speler? Jason Colby. Hoekom? Want hy is so baie goeie, hy speel baie goed in die agterlyn. En wie is jou beste span? Stommers. Hoekom? Want hulle is 'n baie goeie span en hulle speel baie goed. Uit te weer. En wat is nommer speel jy? Aanvien. En wie is jou gunsteling rugby speler? Skoolman. Hoekom? Want hy skop alles op. En wie is jou gunsteling span? Blauwe. Hoekom? Want hulle speel baie goed. DJ De Pre, En wat se nommer speel jy? nommer 1. En wie is jou gunsteling speler? Beast. Hoekom? Want hy is ook sterk en hy speel goed. En jou gunsteling span? Die Blauwbulle, Hoekom? want hulle speel goed. Wat is jou naam? Theobald En jou van? van Heerden. En wat se nommer speel jy? Ik speel 5. En wie is jou gunsteling speler? Abana. Hoekom? Dat is baie van En wie is jou gunsteling span? Springbokke. Hoekom? Want hulle speel goed. Wat is jou naam? Jaden. En jou van? Okay. En wat se nommer speel jy? 9. Wie is jou gunsteling speler? Joost van der Westhuizen. Hoekom? Want hy het goed gespeel. Okay, en jou gunsteling span? Sharks. Hoekom? Want hulle is lekker hard en hulle speel goed. Wat is jou naam? Hardus Koster. En wat se nommer speel jy? 6. En wie is jou gunsteling speler? Joost van der Westhuizen. Hoekom? Want hy het baie goed getackle. En wie is jou gunsteling rugby span? Die Blauwbulle. Hoekom? Want hulle is baie goed. Wat is jou naam? Damien Groenewolk. Wat se nommer speel jy? 8. Wie is jou gunsteling rugby speler? South Africa. Hoekom? Want hy tackle goed. En jou gunsteling span? Suid-Afrika. Wat is jou naam? Dylan Jacobs. En wat se nommer speel jy? 11. En wie is jou gunsteling rugby speler? Brian Abana. Hoekom? Want hy is baie vinnig en hy vat groot kanse. En jou gunsteling span? Springbok. Wat is jou naam? David Barnard. En wat se nommer speel jy? Nummer 15. En wie is jou gunsteling speler? André Pollard. Hoekom? Want hij was een goede nummer 10 speler. En wie is jou gunsteling span? Die Blauwbulle. Hoekom? Want ik wil ook naar zichzelf woord. Wat is jou naam en van? Jan van Tonder. Wat se nommer speel jy? 12. En wie is jou gunsteling rugby speler? Ek. Hoekom? Want ik tackle en ik speel baie goed. En jou gunsteling span? Krummetart. Hoekom? Hulle is baie goed.